Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Haramutse imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba maze M23 n'urwanya umutwe w'abazarendo witwa Apcls muri groupe mu Mfunyishange Masisi-Centre muri Nord Kivu. Amakuru atangazwa n'abaturage avuga ko bumvikanye ibunda biremereye hafi ya paruwasi ya Kiliziya Gatolika ya Masisi. Umuturage wo muri Masisi-Centre yavuze ko mu rukerera rwo kuwa kane haramutse imirwano ikaze ndetse ko bitazwi neza uyoboye Masisi muri iki gihe kuko imirwano umunsi yo ku manywa yari kimeze nabi. Ikinyamakuru Actualité cyavuze ko igitero cy'abazarendo ba Apcls ari icya kabiri kuri M23 muri iki cyumweru muri centre ya Masisi. Ikinyamakuru cyavuze ko gukozanyaho kubaye nyuma y'amezi ane Masisi-Centre ifashwe M23 ndetse kurebye ibikorwa by'ubucuruzi bisa n'ibyahagaze bitari uko byari bisanzwe ndetse ngo abaturage benshi barahunze ku kigero cya 50% by'abaturage bahatuye bahunze. Ku rundi ruhande ariko ngo byibuze abantu bane basize ubuzima mu mirwano yabaye hagati y'abazarendo M23 inyantende muri teritwari ya Kabare mu majyepfo ya Bukavu muri Kivu amajyepfo nk'uko makuru aturuka mwabo gaca bitangaza. Mu bahohotewe harimo abasivile babiri, imirambo yabo yatoraguye kandi ikingurwa kuwa kabiri mu masambu y'imiryango yabo. Indi mirambo ibiri y'abarwanyi yakomeje kuguma mu gihuru hafi y'umuhanda w'igihugu nimero 5 uhuza Bukavu na Uvira. Mu kugiye makuru Media Kongo cyabyanditse abatuye Masisi-Centre bivuga ko bafite ubwoba kandi badatinyuka kuva mu nzu zabo kubera ibisasu bya bombe byakajije umurego. Bamwe baturage bamaze icyumweru bimuka bahunga ariko imirwano yo kuwa kabiri yahungije abantu benshi cyane cyane muri centre y'ubucuruzi ya Munya. Umuturage wahisemo kwifungira mu rugo rw'umaze iminsi biradasohoka mu rwego rwo kwirinda yavuze ko yabonye imirambo mu muhanda. Hagati aho guverineri w'Kivu amajyaruguru yisubiyeho ku cyemezo cyo guhagarika mu kazi abakozi ba leta bose muri iyi ntara bari mu bice bigenzurwa n'M23 batashoboraga kugera Beni ahari icyicaro cy'intara by'agateganyo. Ikinyamakuru Media Kongo cyavuze ko abera amabwiriza na Minisitiri w'Intebe wungirije usanzwe uri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Bwana Jacques Shabani Jean Risomu utegeka Nord Kivu yatangaje ko amakuru yasohotse atagenewe rubanda ngo byari bikiganirwaho ko abantu birukanwa. Avuga ko ibaruwa ihagarika iteshejwe agaciro ku mabwiriza ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu. Abatari bake bari bavuze ko guhagarika abakozi ba leta atari bo bateje intambara byari guha imbaraga M23 kuko uburakari bwabo bakoreraga leta bwari gutuma bayiyungaho. Ikinyamakuru cyavuze ko Guverineri Jean Risomu yavuze ko abakozi bose b'intara bazakomeza guhabwa ibyo bagenerwa ariko bagiye ku ruhande rwa M23 batarebwa nabyo kubera ko bagaragaje ko biyunze n'umwanzi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banitswe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhuzikene Rugaba kuwa gatatu yahuye anagira n'ibiganiro na Perezida wa Afrika y'Epfo Bwana Cyril Ramaphosa. Minisiteri y'Ingabo ya Uganda yatangaje ko Jean Muhuzikene yashyikirije Perezida wa Afrika y'Epfo ubutumwa bw'ingenzi bwa mugenzi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ikinyamakuru Soft Power cyavuze ko bari bombi bahuye mu gihe umwe ukomeje kuba mubi mu karere k'ibiyaga bigari ahanini kubera amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Kampala ivuga ko ibiganiro bya Muhoozi na Ramaphosa byibanze ku gushimangira umubano ndetse no gukemura ibibazo by'umutekano biri mu karere Uganda na Afrika y'Epfo bisangiye. Kugeza ubu bikubiye mu butumwa Museveni yagenera Ramaphosa ntibiramenyekana ariko igisirikare cya Uganda cyavuze ko bijyanye n'uko ibintu byifashe mu karere ubutumwa bushobora kuba bwarakomozaga ku bufatanye mu by'umutekano, ubucuruzi ndetse na diplomasi. Ku rundi ruhande ariko ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Uganda Society ryatangaje ko ribabajwe ndetse rinahangayikishijwe n'itinda ryo kohereza amadosiye y'abasivile abitse mu nkiko za gisirikare kandi urukiko rw'ikirenga ruherutse guca iteka ko rwambuye ububashize inkiko guca imanza z'abasivile. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko abanyamategeko bavuze ko ibikorwa n'uru rukiko atari byo kuko amezi yihiritse ari abiri urw'ikirenga ruciye urubanza amadosiye atari abasirikare yose yakaba yaragejejwe mu nkiko za gisivile. Urubanza rwakuriye impaka muri Rwanda ko Dr Kiza Besigye urwanya ubutegetsi yari afunzwe n'inkiko za gisirikare icyo gihe byatekerezwaga ko azahita arekurwa cyangwa se akerekezwa mu nkiko za gisivile ariko kugeza ubu ngubu byaranze. Leta ya Uganda binyuze mu nzego za gisirikare hakunze kumvikana amakuru avuga ko bakekwaho ibyaha birimo gushagurika ubutegetsi nk'aba Dr Kiza Besigye batazarekurwa ndetse Perezida Museveni ubwe yumvikanye avuga ko igihugu kitaberwa n'abantu bambaye ibigofero n'ibishura by'umukara bimanukaho akantu k'umweru ashaka kuvuga abacamanza. Hamwe uyu mutegetsi mukuru wa Uganda nibajije impamvu umuntu uzi ko ari umusivile yakwegura imbunda cyangwa ikindi gikoresho cya gisirikare kandi azi ko atabyemereye akibaza impamvu inkiko zibishinzwe mu gisirikare zitagomba kumukurikirana. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunyikire muri Kenya abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banitswe ishyaka ODM rya Odinga ryamaganye byatangajwe na Kalonzo Musyoka uvuga kuri ishyaka na Perezida William Ruto bari kwivanga mu gukira abagize komisiyo y'amatora mu gihugu. Abanyapolitiki bose batavuga muri na leta bavuze ko Odinga n'ubutegetsi bwa Kenya Kwanza bari kwivanga muri izi nshingano bagasanga iyi komisiyo ni nayo itazaba yigenga ku buryo yazakoresha amatora aciye mu mucyo 2027. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko abanyapolitiki barimo Kalonzo Musyoka na Marita Karua n'abandi basanga bazatorerwa izi nshingano bemerejwe na William Ruto na Odinga bamaze kunga umwe bakwiye kumurikirwa batavuga muri rutigeze mbere yo kubemeza bakagira ibyo bavugaho. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka ODM Bwana Edwin Sifuna yabwiye ikinyamakuru kuri ishyaka rikiri umurongo wo kurwanya leta
ba Karonzo bakwiye kuryizera. Iri shyaka ryanagaragaje ko Musyoka abashaka gusebanya inkana kuko umwe mu bari kujonjora bagomba kujya muri komisiyo y'amatora bari mu mujyanama bagasanga byaba ari ikibazo mu gihe abatizera umugira inama. Naho muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje inyongera y'umusoro rusange w'10% ku bicuruzwa by'ibihugu byose by'isi byinjira muri Amerika, gusa ibihugu bimwe na bimwe uwo musoro warenze icyo gipimo, harimo 16 byo ku mugabane wa Afrika. Donald Trump yavuze ko ubusanzwe hari ijanisha ry'umusoro ibindi bihugu bica ibicuruzwa bivuye muri Amerika, maze ati ubucuruzi bwari busanzwe bubogamye ubu bazajya badusoresha natwe tubasoreshe. Nubwo Ubushinwa bwohereza ibicuruzwa byinshi ku isoko rya Amerika, si cyo gihugu kiri buzongwe cyane n'umusoro wa Amerika kuko yabushyiraho 34%. Lesotho nicyo gihugu yashyiriyeho umusoro munini wa 50% kurusha hafi ya byose muri iri tegeko rishya. Gusa Lesotho nayo isanzwe isoresha 99% ku bicuruzwa biva muri Amerika nk'uko bitangazwa n'ibiro bya Perezida wa Amerika White House. Ibihugu nka Botswana, Angola, Libya, Afrika y'Epfo na Nigeria, Donald Trump yashyizeho umusoro uri hagati ya 27% na 30% ku bicuruzwa byabo bijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ku bindi bihugu byinshi bya Afrika barimo n'u Burundi n'u Rwanda yashyizeho umusoro w'10%. Trump yavuze ko iri tegeko rishya rigomba gutangira ukurikizwa tariki 5 ukwezi kwa kane uyu mwaka. Ken Rogoff, waziri w'umushoramari ukomeye mu kigega cy'imari ku isi IMF, yabwiye ko iki cyemezo cya Trump ari igisasu cya nucleaire ku bucuruzi bw'isi, ko ingaruka zacyo ku bicuruzwa by'ibindi bihugu byinjira muri Amerika zirenze ukwemera. Byitezwe ko ibihugu bitandukanye nk'Ubushinwa yashyiriyeho 34% y'inyongera kuri 20% isanzweho, bityo yose ikaba 54% ku bicuruzwa byabwo, hamwe n'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi yashyizeho 20%, nabyo bishobora kuzamura imisoro ku bicuruzwa biva muri Amerika. Abategetsi batandukanye ku isi bamaganye imisoro yatangajwe na Perezida Trump ko ishobora gutuma intambara y'ubucuruzi irushaho gukomera ku isi. Imisoro mishya yatangajwe na Trump irareba ibicuruzwa by'ibihugu bya Afrika bisanzwe mu masezerano azwi nka African Growth and Opportunity Act, cyangwa se AGOA mu magambo ahinnye, yemerera ibyo bihugu kohereza ibicuruzwa bitandukanye muri Amerika bigasonerwa imisoro. Inzobere mu bukungu buziribaza hazaza AGOA nyuma y'iki cyemezo cy'ubutegetsi bwa Trump gisa n'ikivanaho ibigize AGOA. Ibihugu 31 bya Afrika mu karere Rwanda, Burundi na Uganda ntibirimo, bisanzwe biri mu masezerano ya AGOA. Amerika yavanye Burundi muri AGOA 2015 ibushinja guhohotera uburenganzira bwa muntu mu mvururu za 2015. Amerika yavanye kandi u Rwanda muri AGOA 2018 kuko rwazamuye imisoro ku myenda yambawe yinjira mu gihugu nka caguwa irimo myinshi ituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ko ibicuruzwa bisanzwe biva mu Rwanda no mu Burundi bijya ku isoko rya Amerika kimwe n'ibiva muri Amerika biza ku isoko ry'u Rwanda bisoreshwa ku rugero runaka. Imibare ya Leta ya Amerika yerekana ko 2024 u Rwanda rwohereje ibicuruzwa by'agaciro ka $30 ku isoko rya Amerika bivuye kuri $7.5 mu mwaka wabanje. Ibyo bicuruzwa by'u Rwanda harimo n'ikawa, amabuye y'agaciro harimo niobium, tantalium na tini, ibicuruzwa bikoze mu mboga hamwe n'uduseke. Umwaka ushize Burundi bwohereje ku isoko rya Amerika ibicuruzwa bifite agaciro ka $3.7 avuye kuri $2.6 mu mwaka wari wabanje nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubucuruzi ya Amerika. Imisoro mike yatangajwe na Trump isobanuye ko ibicuruzwa bivuye mu Rwanda no mu Burundi bijya muri Amerika bisanzwe byishyura umusoro runaka wiyongereho 10%. Mu Rwanda no mu Burundi abategetsi babo ntacyo baravuga kuri iyi misoro mike ya Amerika. Muri Afrika y'Epfo Trump yashyiraho umusoro wa 30%. Vincent Magwenya, umuvugizi wa Perezida Ramaphosa, yavuze ko imisoro ihana Amerika yafashe yonyine iteye impungenge kandi ari inzitizi ku bucuruzi n'uburumbuke busangiwe. Yifashishije imbonerahamwe, Donald Trump yagiye agaragaza ijanisha ry'imisoro ibicuruzwa bya Amerika bicibwa mu bindi bihugu, yerekana ko iri hejuru. Trump yavuze ko muri ibyemezo yashyizeho yabaye umunyamuhe kandi ko imisoro izongera guhindura Amerika igihugu gikize. Nanone uretse imisoro ku bicuruzwa, Trump kandi yashyizeho umusoro uhereye 25% ku modoka zose zikorerwa mu mahanga zijya ku isoko rya Amerika. Trump yavuze ati Ford igurisha imodoka nke cyane mu bindi bihugu ku buryo ibindi bihugu bigurisha imodoka nyinshi muri Amerika. Ibi ngo byazahaje inganda z'abanyamerika. Ati niyo mpamvu guhera muri ijoro dukize umusoro wa 25% ku modoka zose ziva hanze. Mu buryo bwagaragariye benshi, Urusiya ntabwo buri ku rutonde rw'ibihugu Trump yakiriyeho umusoro w'ibicuruzwa. Caroline Levitt, ushinzwe itangazamakuru mu biro bya Perezida wa Amerika, yasubiyemo n'ibinyamakuru byo muri Amerika avuga ko Urusiya butari kuri urwo rutonde kuko busanzwe buri mu bihano bya Amerika bisanzwe byarashegeshe ubucuruzi hagati y'ibi bihugu. Caroline yavuze ko Urusiya bushobora gufatirwa ibindi bihano biruseho. Ubucuruzi hagati ya Amerika n'Urusiya bwavuye kuri $35 muri 2021 burago bugera kuri miliyari hafi 3.5 umwaka ushize kubera ibihano bya Amerika kuko Urusiya bwateye Ukraine. Gusa nubwo Urusiya butari kuri urutonde rw'ibihugu Trump yashyiriyeho imisoro ndetse bukaba buri mu bihano, buracyakorana na Amerika ubucuruzi bunini kurusha ibindi bihugu byinshi bya Afrika yashyiriyeho imisoro y'10% n'iri hejuru nka Mauritius yashyiriyeho 40%.